Gimana bang? Gimana kira-kira bang? Insya Allah sukses. Insya Allah. Dan bukan cuma itu sekali, berkelanjutan. Berkelanjutan sih. Oke guys, ini sekalian launching Aceh Enduro ya Pak. Yoi. Yoi ya. Ini ceritanya nebeng bro. Ini launching Aceh Enduro ya? Iya sekalian. Oke. Di Dex nanti di Birun Pak ya. Kita grand launching enduro. Oke. Tanggal berapa bulan dah? Insya Allah bulan depan. Oke siap. Gimana Pak Fardan? Hei, main Aceh Enduro. luar biasa. Oke. Saya lagi Aceh Enduro harus ada label Road to the Laut Tawar. Sponsor ya. بضياع بشتات من دون نعيم